Update survive pi barok di pelok ke kecor. Pat ngai aku belai ru pi barok di subscriber. Belaju ke channel ngah nak por support. To belai undang ker ku kedok pi pinang yok kemen upat ke koi ke kia. Kumbalong mentah ka sarkar India kalakwa ban pelong aino ya ka UCC lane uniform civil code kata hagasingi belai la pelongi kejingelang bat kabal penyaj daw Amit Shah menteri korbari hakabal penpau bang sarkar India kakwa ban pelong aino ya ka UCC hagane kedorbar kabanlong hau banai natung snem arjar apulai hagate kejingelang adon lang ru menteri kam an ke sarkar India ki hek jong kitrat sarkar paper presiden keseng BJP GP Nadda Arun Kumar Joint General Secretary ka RSS balai thu bausha ulu peta ya baro bagi dei ban bakrek no ya ikut isla nak benta katai ka an kindon ru ki election dorbar jela ha Madhya Pradesh Rajasthan Telangana bat Chhattisgarh kiban pelong nok sien bat kumta keseng BJP kakwa ban bersih pat ba daki isu jong ke UCC ha bana baladep Tushar Mehta Solicitor General Olitho ha Supreme Court bak sarkar India ka doni ke jing temu pan pajak nok syakmat ya ke UCC bat gatai kandai ka an jong ke parlimen bat kamdai setia ka an jong ki kashri kiran Rijiju badai menteri kam an jong sarkar India ulai thu parlimen ba ka RPR Law Commission kan pej yang jerut-jeruat baper aswa makan penurlong yang kejeng menteri kam jong UCC hageri India hi barok bawai